Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ikaze mu mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bicana ku muyoboro wa Arena Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Amakuru yacu rero murabizi akomeza kugenda yibanda ku ngingo zigiye zitandukanye ku bivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika, naho tukagira tukareba ingene uburyo ibintu bikomeje kugenda bihagarara. Tugarutse rero hano mu buryo bw'incamake nuko Ghana abimukira birukanywe muri Amerika bamaze kurega leta ya Amerika, birikumvikana nyine ese no kubera iki abimukira bamaze kwirukanwa hanyuma bakaba bahindukiye bakarega ni leta Amerika. Ibyo ni ibintu turi bugende tubona mu kanya karibuze. Andi makuru ari kugenda atugeraho nuko Perezida Kagame ari muri leta ya Azerbaijan, birikumvikana akaba yamaze kugera mu buryo bw'akazi nyene. Ewana mu kanya nabwo turaza kureba niki kiri kujya mbere ahangaha. Rero andi makuru ari kugenda atugeraho nuko abatoza b'ingabo za EAC cyangwa se East African Community zohora ziteguye gutabara aho rukomeye basoje imyitozo yakorerwaga mu Rwanda, biri kugenda byumvikana. Tugarutse rero mu makuru yacu mu buryo bugiye burambuye nuko abatoza b'ingabo za EAC East African Community zohora ziteguye gutabara aho rukomeye bakaba basoza imyitozo hano mu Rwanda nkuko bakomeje kugenda bitangaza. Amahugurwa rero akaba yaberaga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya hano mu Rwanda Peace Academy, akaba yaragamije gufasha abayobozi nyene b'ingabo zihuriye muri EACF kwiyungura ubumenyi. Birikumvikana ko yari amahugurwa meza kabisa, yarateganyijwe mu buryo bugiye butandukanye, ariko ewana akaba yararimo ayagiye arimo ibihugu bigiye bitandukanye kabisa. Nta yindi mpamvu rero kwari kugira ngo babe bahakura ubundi bumenyi kabisa mu buryo bwo kuba bakigisha abandi basirikari bitegura kuba bajya ku rugamba se cyangwa rurimo uburyo bakwiye kuba bakitwara. Ibyo ni ibintu bakomeje kugenda batangaza. Amahugurwa rero akaba yatangiye ku itariki ya 8 akaba yashojwe ku itariki 19 Nzeri 2025, akaba yarateguye rero ku bufatanye bwa Rwanda Peace Academy n'ubunyamabanga bwa EACF na African Peace and Security Architecture, birikumvikana bakaba ari bo babigizemo uruhare kugira ngo aya mahugurwa akomeze kuba agera kuri aba basirikari bakuru bakuriye abandi mu bihugu byabo. Mu bindi bikorwa rero abo basirikari bakoze hari kumvikana basuye uru rwibutso rwa Jenoside kabisa rwa Kigali, hanyuma basura n'ingoro y'amateka kabisa iwana yo guhagarika urugamba rwo kurwanya Jenoside, aho basobanuriwe amateka yagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'uburyo ingabo za RPA zayihagaritse. Ibyo byose bakaba bakomeje kugenda babisobanurirwa nkuko byakomeje kugenda hano bitangazwa. Biri kumvikana ko aya mahugurwa bagiye bigiramo ibintu byinshi cyane, ibintu bigiye bitandukanye, bakaba bagiye bareberamo uburyo bashobora kuba barwana cyangwa se uburyo bashobora kuba bakitwara bari ku rugamba cyangwa se batararujyaho. Ibyo byose bakaba ari ibintu bakomeje kugenda bungukira hano muri iyi nama bari yabereye hano mu Rwanda. Rero bamwe mu bitabiriye aya mahugurwa harimo umwe mu basirikari nyene mu bitabiriye aya mahugurwa, biri kumvikana wa Kenya kabisa, akaba ari we wakomeje kugenda agira icyo atangaza avuga ati kabisa turashimira iyi gahunda kabisa, kubera ko ni gahunda nziza, ikaba twari ibintu byinshi twagiye twungukiramo, twagiye tukuramo ubumenyi wana mu bintu tutari twiteze, ibintu twiteguye ariko tukaba twagiye tubyungukiramo. Ni ibintu by'ingirakamaro kandi twizera ko bizadufasha ndetse bikagenda bifasha n'abo basirikari bagenzi bacu bitegura kujya ku rugamba cyangwa se baruriho. Biri kumvikana kandi ibi ngibi ntago ari ukwibyiga kugira ngo tujye kurwana, ahubwo n'uburyo bwo kugira ngo tube twatabara aho wana ibibazo byakomeje kugenda bitera. Uyu rero akaba ari umwe mu basirikari bakomeye, Lieutenant Colonel wana Lawrence Gitaiga wa Kenya, akaba akomeje kugenda avuga ko yishimiye ibyo bintu nyene, bikaba ari ibintu byiza. Amahugurwa rero akaba yarimo ibihugu bigiye bitandukanye, harimo igihugu cy'u Burundi, biri kumvikana n'abaturanyi hano hirya Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda na Uganda ndetse abandi basirikari cyangwa se n'abandi bantu baturutse muri EACF kabisa, nabo bakaba bari bahari kugira ngo bakomeze gukurikirana aya mahugurwa. Andi makuru ari kugenda tugeraho nuko Perezida Paul Kagame kabisa yamaze kubagera muri iki gihugu cya Azerbaijan kabisa, mukaba ari umujyi wa Baku, akaba yamaze kugeraho mu ruzinduko nyine rw'imisatu azagirira hariya mu buryo bw'akazi, bikaba ari ibintu byiza cyane. Akaba yamaze kugerayo, akaba yamaze guhura n'umuperezida. Biri kumvikana ubutumwa rero bwashyizwe kuri konti y'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kuri tariki ya 19 Nzeri 2025, akaba akomeje kugenda agaragaza ko perezida kabisa yamaze kugera muri iki gihugu. Ariko Perezida Paul Kagame akaba atarari wenyine, biri kumvikana akaba yari kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane General Retired James Kabarebe kabisa, nkuko biri kugenda bigaragara no ku mafoto. Biragaragara ko nyine hano bari kumwe. Biteganyijwe ko rero kuri uyu wa gatandatu Perezida Kagame
kuzunamira intwari ya Azerbaijan biri kumvikana Heydar Aliyev agashirira indabo kumva ye mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Biri kumvikana nguyu akaba ari umusirikare ukomeye nyine wa hano muri iki gihugu kabisa. Biri kugenda bigaragara ko nyine icyo gihe bagarwo bazashyira indabo kumva ye mu buryo bwo kumuha icyubahiro. Azanashyira kandi indabo ku rwibutso rw'abaguye mu ntambara ya mbere n'iya kabiri kabisa ya Karabaki. Wana bikaba ari ibintu nyine bizaba birimo kugenda bikorwa n'uyu mu perezida ari kumwe na perezida Paul Kagame. Biri kugenda bigaragara biteganyijwe ko rero abakuru b'ibihugu byombi kandi bazakurikirana umuhango wo gusinya amasezerano mu byerekeye uburezi, ubuhinzi, ingendo zo mu kirere, ubucuruzi ndetse n'imitangire ya serivisi mu nzego za leta. Bikaba ari ibintu byiza cyane bakomeje kugenda batangaza bavuga ati twagiye ariko ntabwo tuzaba tugiye gusa, ahubwo tuzaba tugiye mu buryo bw'akazi, mu buryo bwo kunoza imikoranire myiza cyangwa se imibanire myiza n'iki gihugu kabisa mu buryo bugiye butandukanye. Twebwe twiteguye gukorana n'u Rwanda nk'uko bakomeje. Ibyo rero bikaba ari ibintu byiza byakomeje kugenda bishimisha abanyarwanda. Umubano w'u Rwanda rero na Azerbaijan kabisa watangiye kugaragara muri 2017. Azerbaijan ifite umudiplomate uyihagarariye mu Rwanda ufite icyicaro Addis Abeba muri Ethiopia. Biri kumvikana bikaba umubano aribwo wakomeje kugenda ugaragara bisa kuko u Rwanda rukomeje kugenda rwaguka kandi rukomeje kugenda rugira inshuti nyinshi kandi zo mu mara. Tugarutse kuri inkuru yacu ni rero nuko abimukira 11 kabisa bo muri Ghana bamaze kurega leta ya Amerika bavuga ati twebwe Wana turarega leta ya Amerika ku bintu yadukoreye. Ya mwunganizi rero mu mategeko wabimukira Olivier Barikava Vurimawo yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko abo bimukira kuva bagera muri Ghana nta tegeko na rimwe ry'icyo gihugu bigeze bica, ariko magingo bashyizwe mu kigo cya gisirikare barimo bavuga bati ntabwo tuzi impamvu twajyanywe mu kigo cya gisirikare kubera ko twebwe nta tegeko na rimwe twigeze twica. Bakaba ariyo mpamvu rero kabisa bakomeje kugenda bavuga bati iyi leta ya Amerika tugomba kwirega kubera ko ibintu badukoreye ntago ari byo. Abimukira rero bagizwe nabo muri Nigeria n'undi umwe wo muri Gambia bageze muri Ghana ari 14 ku itariki ya 6 Nzeri 2025 bazanywe n'indege ya gisirikare muri gahunda ya Amerika yo kohereza abimukira batemewe n'amategeko mu bindi bihugu mbere yo gusubizwa iwabo. Biri kumvikana murabizi ko uyu perezida Donald Trump akaba yakomeje kugenda yirukana abantu baba bari mu gihugu cya Amerika kabisa batabifite uburenganzira, akaba yakomeje kugenda birukana. Ariko rero nyuma yo kubirukana abimukira nabo akaba bafite kabisa dukwiye kurega leta ya Amerika tukabaza impamvu baba baradukoreye. Kugeza ubu rero gahunda ya perezida Donald Trump yo kohereza abimukira mu bindi bihugu kabisa ikaba yaremejwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika. Biri kumvikana ariko hari bamwe bazajya babanza kunyuzwa mu nkiko. Biri kumvikana kugira ngo babanze koherezwa mu bihugu byamo. Ayo ngayo akaba ariyo makuru akomeje kugenda atangazwa. Ayo ngayo akaba ariyo makuru akomeje kugenda agenda anyura ku binyamakuru bigiye bitandukanye kabisa. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.